Speaker Kalome. Start question number Zasambit Pasarina. Honorable Home Minister Chanatana Kazanachu. Mizo Chalai Nulat Langval Ten Sarkarna Andi Tamzel Tenan State Sumatrang Nilo. Union Home Ministry and Culture. Mizoram Territorial Army Battalion Emo. Mizoram Scout Regiment Battalion Din Tainan Central Sarkara Malak Thai Aniangem Ti Ania. Who speaker kung ay takin rem tinain ay state subject Mizoram State tunay na nilawa Central subject Ania ni masala anzir tianda wiyan Chalai te legatiam le ay may pain kan tambe toa state sarkar nate harsa chuwang chuan tunlai khovel anin India le athenom ramte abikin China lamte Myanmar te koninga India sarkar ko ain honriau arinoma Sikkim Scout Regiment an nei toa Arunachal Territorial Army naya Madras Territorial Chennai Nilawin Madras Territorial Army te po an naya sutiangin Indo Tibetan Border Police te po an naya Indo Myanmar Border Police te po sutiang chuan rilru adap zau takira dap thein karinga ei kan soitongin Mizoram sarkar tu nei na nilawa all NGO wang te po in deal chi te po ani karinga kakakan soizau dewe kalome Chang turin Home Minister Zom tak ulul chamli ra Zome Speaker member Zom tak Dr. K Pachunga Zona kan san nahi asoi zau hang deu khan ke pok ka du thu sam vak lova kalau en chiang lo deu lek nin ka ria poi ka tia ma se kan chang khotaga supplementary lama dule chiang deu zokin kan la soinga mizo thalai ten sarkar nan tamzel kainana Union Home Ministry and Culture Mizoram Territorial Army Battalion emo Mizoram Scout Regiment Battalion din chungchang hi Home Department huang ani chi alawa Sports and Youth Services lam subject ani angin ro nan nia Sports and Youth Services chuan a theile theilo tun din puna an hrelawa Union Home Ministry athen an tum don thu an soyani ikha an channa ni e Zo bel zo turin member zo da pusi ngulin chunga Zome Speaker Kalome eka zo na hi voina list hanoma star number ra sum kuale pathumna ani dai maya atsua man lo mele ya mai chuban chon zo bel na lama tangin zo mai nge ka zo na chu kan Home Minister zom tak chana tan hripui len laya ko than then khat sarkarin Standard Operating Procedure SOP anzom lo awanga poisa choitir an omem pakatna panina an chuan engko than le khoi khuwa mi nge pathumna engzat nge poisa hi choitir anni palina hetianga choitir vedang hi polemo ko than emo vengemo an omem pangana chutiang choitir an mani chuan tutenge le engtik huna nge sarina chuan dan bo thia zung te choitir an nilo emni atop beratan chuan kan Chief Minister le MOS sport te choitir an ni vem nilo se enge chan zo bele Zo belna zo turin member Zom tak uvalal hana Speaker, Kazobel na chu sam ni som Papukhan Indian Home Minister Amit Shah kha Mizoram arom kala Citizenship Amendment Bill boipui lai kha ania aizora lo kala asoi khachu Mizo thalai te an omna tur centrala in force beramo in battalion emo Mizo thalai te lu huk na tur kha asoi ani chu sarkar hianin abo zui lo nin ka ria
House appoint kan soi lang toa tin consultative meeting a depo kan soi lang toa kha tuna heti zona local ta ka chuanin igan tingai sarkar khan abo zui lo Indian Home Minister in a helaya asoi kha ani sia ki kha kan zo dal tiang zo bela zo turin member zo dak pusi lo soi funga tak so me Speaker Kalome eka zona wena lu chok to star question number za sun ko paruk na I a chan na kha a om sa tho tu ra kan nga ya MLA election manifesto 2018 na in ran na thutlung angin minority ta dik na le chan ro hum halan ni ang tia da ni a Mizoram chunga minority ta chu tu tenge Bina Mizoram minority ta sia lan na le ti chian na India constitution na ai zia da bitelin min them tian ni a hei hi ka zo na ani zo na akar ki kil le ma zo bela athayang ang sang turin minister zom tak pul cham le kan so me Speaker zo na nei tu na zo chan tak ka chu mi zo thalai ten e zo nan hu te nan scout regiment mo territorial army mo din ti chu chang khania e hi apoi mo khopin ka ria aron zo non lo na e Mizoram ex-service league ho po hian territorial army emo border guarding force ti emo hei hi an ngai poi mo ati ra tangpua kan thut ve ti ra tangpua an ron soi ni amaro chu kan gai thak to khan Mizoram sarkar thunei na ani lawa central sarkar tanga thunei na ania chu wang chuan heng territorial army emo scout regiment emo din te hi Central Ministry of Defence le Home Ministry te in biak rona chu tianga ti chi chu ani in India sarkar hian ram riven him hiangai poimo a sangni le som par po khan Madhukar Gupta committee adina Union Home Minister lui Madhukar Gupta chu aizol te pon local ani aizol an local tum hian Mizoram sarkar chuan sarkar masa khania hei hi border guarding force battalion din alo rota khothang lam le khochak lam Burma lam le Bangladesh lama da turin achan chu BSF te le Assam rifle te hian tual chung min ni lo wangin tungai tual chung lo lut tungai foreigner lo lut pi po kha an thang hei thei lo ni atak taka chuan chu wang chuan tual chung mi te kha khatiang khan da ni se ti ania chu Gupta committee hian hei hingai tu sakni se ti in positive no in Home Ministry po a recommend ani amaro chu at in chia ta wanga kanan sarkar le nu khan member za omta group leader za omta ko wanlal han soyang deu khan Union Home Minister Amit Shah lo jing khan kan chief minister za omta khian alo raise le ni amaro chu ka hiat so lo chuan Home Minister khan in state in ti don chon poisain nei le si lo wanga CRPF battalion emo central force exclusively for Mizo Yutan din ni sela thazo kang a ti te khan alo chang ta ma se kha po kha thu ta ka chang ta chuang lo ani tin ale lama chon kha border guarding force battalion ni Madhukar Gupta committee poina alo recommend ve to kha ti puitlin theina turin he sarkar hian thei to pachua abo zui lo mi ti khak thei to pin kan bo zui July ni ko sang ni som pakwa khan chief minister za takin Union Home Minister hena DO athona ten nikumai December ni ko sang ni som ni khan reminder ko athon le bokani ki kha he house zom takhi kan fiat tir ani tin
zona dangkha ain person ang renga mase hey athan na oma kan ti thodo ne mi hey si pui len lai ko san then khatin SOP an som lo wanga poisa choi ti ra no mem ti kha ome ti kha chan na ni chung ta chu EFCI ko san sakor dai EFCI ko san vai tin le Mizoram UPC mol thuam not cheng sanga theu choi tir an nia tin pole mo ko san mo veng mo adang an ome man tia ome ti kha a chan le na nia chu Bharatiya Janata Party Longtlai District October ni somni le pakwa sang ni le somnia tin Indian National Congress Bhavan ni som pani thakat somni le pakhata choi tir an ni bokani tin Chief Minister le Sport Minister te choi tir an ni vem ti kha het tu nom lo ni karing report tu nom lo ni karing report tu kha om se chu Put speaker TV akan kha khotang la mangkal an zona phuloi luaya he khan pangai aminile te khan kal luaya khan min zir top ni kan nungka resolution kan soni po kan house dar zom takhi affair ve ka ti a bot che tu boka soi mai ke ni ai zon vaira ma bot che na sa zo ka ti SOP ka chun bot chia kha he khet ka ngai munile kan hu theu mai lo mi le a choi tir tu te khan an lo en fu lo e moni do le kha ka Who speaker zoreng te sepung vang kan ang hle maya rei to e me choi tir do lo mai ro tin member za om tak usai hunga zo na kha a har khop maya minority hi kan soi tak tak chon pura wa tale phung na hi an in hial le ngat don nya hi azona chana hi aziak omsa hi kan soi lang mai anga MNF election manifesto sang hi somporieta inrem na thuthung angin minority te dikna le chanwo hum hol aniang tia dania Mizoram chunga minority te chutu te nge ni ti hi elai takhi an in hial na khani ta kan ru hi chuan Mizoram chunga na chun chumi te ti hi chu ako ko nei no mani ma se dan le khai noya minority te kha identify ni lo wang khan in hial na kha om thei ta kalo ni ta a chan na chu Mizoram sarkar hi an asan pa in community ma a thanin puan anei lova Ministry of Welfare notification SO zariat som paru dated ni somni panit som kole pathum le Ministry of Minority Affairs notification SO zani somruk pasari dated ni somni pasari thakat som le pali in minority apuan techu Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Zoroastrians le Jains te anni Mizoram minority bi te zialan na India constitution emo rules emo kanla nei